mara thaidzo ni nthihi ani wapinyana ogara banguluyo huo ai manini ndino wothoma kana ndida kogara bai ndinofanofana vechedzira ndishi ndova ndisakoto ḓipfa zwavhuḓi wamba ngonda ndisakoto ḓipfa zwavhuḓi na muzimu wa ḓivha ndombo ḓito namba nda fariwa nga habi ya mafufunyane majakambane tanza bafo kala ya golo yengo vya nyago chenja pala le dupa zirobotoni apala ni mafu mara ngama chero ini richo garba ngulube nani kodwa opa ngulube zo chipiri ko fara mulenje liko sha ndiko opa ngulube no nani ngopa zingulube ne zidibori nende nifuna kamanda ngulube hoti ndinifuna kamanda ko ndinishaba ya ngulube na kopa no kona mbudzi ngopa otolera ngoshawa ya ela mbuzivo ayindimwela ela apendori ndichiko ndoposta pala ka Facebook comments zaone vana va kusiko wow what a rare breed we wanna guy mungombozo no ape market value wa entry yeye wa imatsini na yeye it's not less than 150,000 unemwe ngu yorengiswa vo America kana ugaiga yaninge mashamuni dabu ngabo milioni ndi rare breed ine uhuru achibona i zori kokodzera more than 20 minutes akongo afford nayo mara yezo chiro da tsinu shaba vantu vanena vavana neka Facebook vazvitori ndi mutanzi usina ngo raro tofara na rimadele mapfani zojatipinga uri nimisene na mbudzi riko nechitu chinene ndachihopa ndikuupezi other than that namatwa kuya munzo ukushirwa kamini masina chitori changa nakuchibva kule ngobona ndina kudhotonyana pano ndi mishumo yakhu ni jomba so ne ngari obasati vana zuzopfi counseling na mini na zvote ndo bhalira counseling ataka ndova ndo atakiwa ndava traumatized nyadzi wochiti muntu orungiwa nga kholomo yawe ndi zwithu zwine zvingava zvoitea ngabo 1985 yeah ndori ndo yodhalira makulu anga va mukegulu atiri zvinonga chivenḓa mwana oyo dhala uya ḓipiwavo chithu wapfi kechi zvino nṋe ndo piwa khuhu wapfi mini i ḓo ni ithomela lushaka yonoliwa marela kuyo ila khuhu auchena na trees yayo boila yavagomba nda ndichivizo repfi chakuma nṋe ndotokaka nge yava yonova na zwikukwana zvinondotakala ndiri chithu changa chobeba kechi ndiko nyangodobe zvila zwikukwana jasitozvifara uzviembrace vori hei ndi zvanga hezvinoni hechi chivizo anga zina langa apa hayo mataka so ndova traumatized and I'm still traumatized. How can kuyanga chakuma nendaifuna nga ndira yenei yang ataka nga yendira nana musindikadhiva navazi to show off it so ndina reason ndi asimbadzo kana mini ndiku yanga yenda ndichivizo ripi chakuma napo inalala hono rototangana mara iyo nzuma varimini mubvelezi echakumaedera hono itumbune muti zvojena zvabva wamba Yesu Kristo zvojena zvabva sezvambori ndilinyoro samwe chakuma inafushi chakuma ndilinyoro samwe So you chop that chicken. But it's crazy. It's crazy. It's sad. What happened this weekend? Kana unomwedzi ukoitia mini taidzo inoenda komana edidi hei yati pothole dza njerere man riva vatonga rena zvino wondo hango rinjerere udzura vathu ne ngomudzimu ngwambori zonotova zipod fishing pods ngafasha khove mbrayana bari mini zina la municipality wane ngei makado nimntwana makado bawola makado Mungkin ono diba kakari kutuzo rufimini ka comment. Municipal abantu rufimini. Ka comment chanepo. Hey. So if I was with you, I mean,
ngangiasho ibhale hela iyo injere ifibe sekuwe Yeah, bese kuwe. ichichagayi ngori ngangiasho awuna pothole nanti ichichagayi lapha Kana nawana gete nga no panga hampu. opangwa hampu ndoromagara mnandi opangwa hampu Kuna hampu gete la anongonya ngotodiana tanga magara vakurira hampu wedia hampu ine kamsiningano rigoreza Sana si hampu. Wapanga kutava. kamwe wiri futi zanamelana adochera rinewo ma-GD6 mara hela pale yasho ngeini aina put unebona aina put ho azikontiri azifaniamunetavaone hayani ine yave kuvha dhorobhoni ichisvika apa la madombija ndiri yochinyara ubva rikovha dhorobhoni ritosvika apa la madombija hajena mumwe hela aina pothole nantii so yoitwa nga Peter Bailey hela shout out to Peter Bailey mishumo yavo mivuya ri kuinotisa shout out vavonoita zvikontiri zvisi zvamukokotero zvino hela nasazati ahuna na pothole ona mini mara ichinje chidanga pa ndavo njerere hoitiya mina vese komla farelo njerere ichinje chidanga aziko vindela chamo njere futhi kunoto jarateliwa lava ku country ngokaza notion ya ujaratela nadivori chitu havi api wajarateliwa ungavona mafensi avokhuruga na mini kuzola mini zvisongochota zvayagai vatuni ni zoo apa lapeni unozola dangerous species emukatiwesazanjerere avhura hele avoti linei lomwaliwa upfe mini pool atori push akolivhula ndiyangaindlovuya ngena so that's why ndichitoyo jarateliwa uzula dangerous species vari ufimaila sumba ufindimaila vari ndimaila sumba mubveledzi ndiri okona rumwe ukongokomenta mara mubveledzi wacho romuwana natoiko chomuzivulo zvino ndiko mubveledzi watareka kodama rirabhela muzimu wachilao romuwana namusingo rirabhela muzimu wachilao koyu opona zvinonodiseya ndichiri ndikochoma ngakutabhelo nyama ukodzicheka uri kodhipisana kwati holi rainepala tsini nanepala ndiri namusingo chimina nga milenje ndiripo chimina nga milenje ndaifila ndajinisa mulenje ngangu ndanochoma basigira namana ndotsana ndoikola nthathongo ndaifila uya namajawa anepala vasparade something achitomapa aripiwe muzimu umukozawo hedeke yaweno mufone rine ripi miracle workers kondo murabhela is well now well oiled machine inomaraaplaza ufii crossing vatuvandikwamanganjerera ndosozvenda zvipona voumwevo moti zvinetozvipona zvosikomwariwa vari richidhaka mafungo ya azvimepi zvizvinji zova zvichite nechii uchidhaka mafungo azvimepi vafi ndikupiyo ane kumbotiri red card rini mbotiri shava notanga naye ne vari 1 ne watatu ana tatu vari rani ndikoshava 2 vari yavo kalara mavudzi yava
Londo ka. Abayelo. Makazi kana banda kana makazi. Re komba ufumakazi. Re komba simebi ndi basisa. Ndikomba zwona. Run. Last one. Aruva njelele. Run. Mabhena red card. Vari natofamba achitori ndibvanjerere. Run. You must run. So ndikopfa kwamba Mara atupedza afiwa njerere vavona. Arali atori ubva wesiteni. Mara Ende ubvesa tsini ngahangena liwone la hati yathu. Vari ambarani mateki ni le pasi. Run and never look back. Usain Bolt. Yeah, bo. The fastest you can be. Vari sena mubuda. Usaka kubona na buzo papira. Uri njerere anofi comes in divavo dopeni bo mini. Asaba su njerere kani ngei. Zote ziyafana. njelele asishamba. Mufelezi koyo kurubuza. Ini ndo nayani. No, that's because you are common knowledge. Mona was the how nicheke matita njelele nichekora ajona basana njelele. Oh, ni mbuzi. Nicheke nena abo bokudima no mare ne olunga bangwa zwenda wa. Nichekori achibva njelele omana njelele. Ezo tweni budza. Do imanga ke ndiko zamonitero zvavo nipfaranyana kuti vantu vanife uri mveledzi ukwamba report oludzi dziko representer sango lava zvone mveledzi ukwamba uri cares all of that zvavo hela report olu dzi a represent chimwe chito aro echikoloni echikoloni atechelese aro echikoloni zvafunga zvakare zvila ha chifungwa zvakaomaneya vominimini vo vachitori kupathona vangwala vari our home or our what but hezvi funzo chivuya panda vo vachitoita zvinepe so ukochivona chinepe wepaputholi yanjerera hafi kamwane aribudza zvazvino nimuranga poto ativaita chinepe vari chinepe vari amoneisei vari ngamaipfia 300 akuetomunga mara ungafeila wemwana ungafeila mara wemwana ungafeila mara wemwana isiyone ungaifeila yaputolu noamba ziputolu uti ububisa nyana ati ukomwana kanjerere na potolu ukotema kwamba njerere ndodzoka ngake ndabva ukwamwa zvimwe ndicheregenerera po ndabva achikomba kona adozvitoboya zvakudhefa achikomba ngachojena uchichijena chichojena mutuni chabva uchibva chiatamene chapurufaiwa chiatamezvitoboya zvakuti ndemwesei apala ndikombori vari manyoro aso ana fushi yahone zvino mveredzero chapa fushi yahone zvino ngori akubva abe mutu whatever comes out from someone, right? Over chika mara ka otheaza that thing, if you prefer it, the fush nutrients Mike nutrient ngaimwendira chimwe chonori chibva mutu cha profaiwa chiita ntu bibili iri bebhane ni ande ndingamutaura asizone hapena mbeu itotobva mutu makomazo ndiko mafuna kufara mbeu ibva kare na mbeu yasvika profaiwa ichamini ukumfesesa musi nakukuma boti number 1 abe muviri wa mutu zvino uso aranema navesera zvino niso wadzo nonovesera gaya muviri wanu nema wanidhiva mara MFA kuni read MAF
MAF ndi mini zvi nani kufa zvona MAF uya mumatongoni avari makeup mini ufinyega makeup mini nemabanzori vakoriro kana mavautere mafukadzi vakoriro endakomba ngayo neneyo MAF yaona ndizvakomba so ndisikori ukuhangwa limwe linei hello hey lo khawada machita majinga manda una zvimwe chi-app apa chine vathu vachishumisa chofila nawana muthu onotsukira ngamanda ngaka-app achiposta apa lai ifimilini zodhara ngamanda mara ndikuunderstand una chi-app echon ofodora lachinga muthu ene pane ndikumubonai wabva otantu something like that yeah no one no remember ndikubona babo ndimutambatuwa don't for that chine pesa chipaka before she post up like Facebook nditoba ndanda yakaitla tsepo dzone ndaita mini nepala ndaita mini bla ndichibva la ndorofunga rina zvinondova ndikwapyara kaimwe ya TV zankanga mani zvino machita manje mani akocheka Facebook apa kocheka achikaona Kechi Juliet ambazana uhuru apa achicheka chiri ari yo hapa ari mpupupu ari hapa film ndi madi film mini abere chito apatopotozi mukhodazwa vudi mwana nyana varindi delicious poison bearable torment weapon of mass seduction worth dying for tormented the amour nabona anatomomba nangwana pala na kai natomo inbox apa ndichi maybe natomo inbox na inbox nara aritangana yapo awela park up nasvika pala no diameter nekorala no Nara zvenda zviswa na chipa chiswa na perfume ya mungu nombera na perfume ndisvika pala nema mafuru andikota ndiene nikutsamu cheka ndiro ambara ni ngora asamba hai okera neti muthu wachisvika pala nchiri ndochazori ndiwe rarikomba rote nawo noro mntu vele mntu ita yezwa mini difila abeza zofiliwa nga MAF naela zvasvinepi zonaka mando pira zvorofili nawo nomuzori mntu naradoriwa 10 ari kuluza majita muri kutambwa karini mara ndikambori hebana mari ndikambori otanganana ova otovipa ari divizwa ri huru uri mini uri pasiginana ngangei kambori ani naolinyana ushu drip entertainment drip home entertainment vakitoda dzi okapipe vati kungochila ita mini you come and chill here waliwa ari vakatoda dzi hot dog mara ndinombudza sorry neni old school mara vele uchipi hot dog anataidzo ri grand ngone ngagara because I never saw a dog kuna imwe joke ya hot dogs ingwati yosvika kuamerica ngeni kuri ndara ina chingo ya riano ndikoda hot dogs choda hot dogs ya da pano tondi bonzo ni bina plan wana tika pato wana ntu hapa ile imwe choda ira inaona party view onepo yangu hey jabu ya sema mbona ona kudenjera tena ona hapa kwa nduka inaona party view mara ndio zimoza motubao no mara ndio mbudza ngoji your dogs need too much old school like I don't prefer a wuso mara chimwe chipinga ndi mapongori hey waya petu apo ndio order ande bana taidzo mara new school iribana idani wane dzikota ni wane hot dogs ndamina snooker una pudunga panoni
2 randa fedzi. Hey, wrong kwamba na unazi pool na mimi. Unazi gaming hapa na snooker pool. 2 randa fedzi idani tambi. You can come and chill here. Yeah. Mara udra una champion. Champion I live.